Yo people mumeze mute yo nk'ibisanzwe ni Dodos Official TV. Ino munsi wa mbere cyangwa n'umunsi wa kabiri ku bijyanye n'ibiri kubera muri Gaza no muri Congo. Ibintu bimeze nabi inshuti bavandimwe, sinzi nimba iki kibaya mukizi muri Congo hano bita za Bumbasa zahe hose. Biragoye mbanje kubasuhuza ni Dodos Official TV guturuka Kigali Rwanda. Inshuti bavandimwe, wowe uri mu diaspora, uri umunyamahanga mu Kinyarwanda, waba uri umurundi, waba uri umurundikazi, waba uri umukenyezi cyangwa waba uri umunyarwandakazi, mbanje kubasuhuza mwebwe munkurikirana ku munsi. Nk'ibisanzwe rero ni Dodos nkuko mubizi. Uyu munsi nubwo ntari njyenyine ku buhanga bw'ibyuma, hariho Olivier. Uyu munsi ndi kumwe na Olivier ku buhanga bw'ibyuma, ariko tureba amafoto ari gucicikana hano mu Rwanda no muri Congo. Uyu munsi rero nk'uko ubibona hano ni muri Congo. Urabona hari impunzi ziri kujya ahantu bita mu karere ka Rusizi, ziri kwambuka zijya hanze, ziri kuva hanze ziza hano mu Rwanda. Muri Gaza nk'uko muri kubibona, urabona hano mu Rwanda dufite abantu bafasha abandi kugira ngo bagende mu mahoro. Urabona ibaze, yaba ari isafuriya, yaba ari igare, yaba ari umwenda, buri kintu cyose. Hari aho muza no kubona ibintu by'inkoko cyangwa ihene babyambaye. Hano bari kwambuka baza mu gihugu cyacu, tubahereza ubufasha nyine nk'uko ari igihugu cy'amahoro nk'uko mubizi. Hagati aho ngaho rero amasasu ari kuvugira mu karere ka Rusizi hafi n'umupaka w'u Rwanda na Congo. Aha ni abamama bashyitse mu Rwanda, dore inkoko nk'uko nabibabwiraga, amajerekani, ibiki byose bikoreye. Urabizi ko abakongomani ari abantu ba mbere bikorera mu bijyanye n'imyenda cyangwa buri kintu cyabo cyose kugira ngo bimuke. Rero nk'uko inkuru tuyikesha Kigali Today, uyu munsi umva yari umuriro. Abakongomani ikintu bari gusaba, bari kugira ngo ese ko twaherutse ngo bajye gusinya amasezerano y'amahoro, imivurungutano ikaba yagarutse, byagenze gute? Kandi ikintu M23 ihamyaho cyangwa amakuru dufite, bashaka ko basubira ahahoze aho bari kera. Uyu ni umugezi mubona uriyo twari twigereyeyo. Bashaka ngo nibasubira inyuma basubire aho bahoze bari, badashaka ko basubira muri cya gihugu bitwa ngo bagenda bavuga ngo niho bahoze. Nk'uko bibona abana, urabona ukuntu babayeho nabi. Urabona abana babiri, umukecuru, mana yanjye, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Burya jya usenga Imana mu gihe ukiriho, cyangwa mu gihe ugihumeka, cyangwa mu gihe ugikora akazi kawe ka buri munsi. Urabona uyu mumama ukuntu mureba n'umwana we, urabona ni impanga, barasa, ntiwanamutandukanya. N'umwana we yakora ibishoboka byose, ariko umwana we bakaba bari kumwe ku rugamba. Nk'ibisanzwe rero murabona aho byageze, bakagenda mu muhanda wose, imodoka zijya gutabara, zijya kureba abantu bahuye n'ibyo byago, ariko bitavuze ko hano muri Congo isaha n'isaha ko umutekano uza gusubiramo neza. Umumama yageze mu Rwanda, bamubajije ati se ni igiki wabonye mu Rwanda cyatumye wishima, cyatumye ugira neza? Ati ngewe kubw'umutekano cyangwa kubw'ingabo z'u Rwanda nabonye zitwakira neza, twishimye cyane. Nubwo mfite agahinda ku mutima, ariko nishimye cyane bitandukanye n'uko nari mbayeho muri Congo. Ageraho abwira n'abanyarwanda cyangwa abwira n'umukuru w'igihugu ku mutima, avuga ati ese mwatubabarira tugashyira tukareka tukaba hano mu gihugu cy'u Rwanda gifite amahoro. Hagati aho ngaho yari ari kubibwira umunyamakuru, ariko byabaye ngombwa ko bababwira ati nimuhumurane, tugiye, hari amahoro, ntacyo bitwara, nta kibazo gihari. Inkuru tuyikesha Kigali Today nk'uko mubibona amafoto. Urabona babajyanye ahantu bita ngo ni ndumva ari bahita Inyenzi. Ndibaza ko yaba ari Inyenzi mu karere ka Rusizi, ahantu impunzi zahariye bazakirire
hari ikigo cy'impunzi. Nk'uko mubibona Perezida Paul Kagame n'uwo muri Congo Felix Tshisekedi, urabona ukuntu bimeze, bari kumwe muri Washington baganira kuri bimwe by'amasezerano y'igihugu cyangwa y'umutekano bagiraga ngo ube. Nk'uko urabona bari bicaye ahantu hamwe kandi bibereye Washington. Iyi ni inkuru y'ubutaha mu kiriya cyumweru yashize, ariko muri iki ngiki rero ikintu gihari ni uko uyu perezida wo muri Congo yari arimo aravuga ngo perezida wo muri Congo nk'uko mubibona rero, aha yari perezida nyine wa Congo n'u Rwanda bari kumwe muri duheruka wa munsi bari Washington DC, bari kuganira ku bw'amahoro yo muri Gaza. Aribyo nababwira ati iki gihugu cyangwa igihugu cy'abaturanyi mureke tubane mu mahoro, cyangwa turebe ukundi kuntu Imana twakiyambaza Imana. Mu gihe ubwacu twumvikana byatunaniye, ni gute twahana amahoro mu gihe ubwacu twege kumvikana byatunaniye? Nk'uko nari kubivuga, M23 iragira ngo nibasubire inyuma isubire muri cya gice cyaho bahoze. Tugezaho nk'uko mwabibonye video aho twatangiranye nabo bari kuva muri Congo binjira mu Rwanda. Ahangaha bari kuva mu mupaka bava muri Congo, urabona matera, amagare, biki, yewe safuriya, imeza, ibintu byinshi cyane, ibikombe, ibiki. Ibaza umumama w'abana bangahe arabaheza, ariko urabona kwinjira mu Rwanda bafite akanyamuneza, bari kugenderaho bishima cyane. Reka mbareke mwirebere murebe ukuntu bimeze. Umutipe hano we yemeye aravuga ati ndacyura igare ryanjye afite. Urabona Washington munsi bari bategereza abaperezida baturutse mu bindi bihugu kugira ngo binjire. Urabona ko perezida w'u Rwanda nibwo yarakimara kugera Washington. Nk'uko mbibona ni mu masaha nimugoroba. Yes, Kigali Today on official one. Urabona nyuma yaho nyine bari mu biganiro, b'abasore cyangwa ababyeyi cyangwa abagabo bose bari bemeye, baravuga ati reka twimuke cyangwa dufate ibyanguye. Ikintu nakisabira abatipe baririya nibigize rino nibigize rino. Reba nk'uyu mukobwa, urebe ukuntu ameze rwose muri iki gihe. Ntago byoroshye kabisa, ntago byoroshye kuba wabona umuntu w'umusore nk'uyu nguyu ari kwimukana izi boro. Nk'uko nk'ubutabazi mubona ba Croix Rouge nabo bari bahari, bagira ngo bafashe abakomeretse cyangwa n'abahuye n'ibi bintu byabahungabanya muri bo, ariko bashyitse amahoro bose. Gusa nyine nta mutekano uri muri Congo. Ngiye ikintu nisabiraga bari abajene baho, nibaze twubaka igihugu, ahubwo turabakira rwose, tubaye n'ubwene gihugu. Twebwe nta kibazo kabisa, nimba bifuza kuza nimba bifuza kuza kabisa, nibaze ni karibu iwacu kabisa. Ngatanga kuri cyangwa comment uvuge n'ukuntu bibonye ibi bintu biri kubera hariya. Nk'abantu baturaniye hariya ahantu, abanyarusizi cyangwa bahehe, wababwira iki? Bimuke bazi bigende gute? Abantu bari muri Congo cyangwa abantu begereye iriya mipaka, abantu muri Bugarama City za Nyamasheke ntago bahagera. Abandi bari abantu bari za Gishoma, za Bugarama, za Kibangira, za hehe. By the way, twarazengurutse rero, arazengurutse imisozi yahariya twarayigiye, za Musumba, za hehe. Abantu bari aho ngaho nifuza ko Imana Nyagasani, Imana
numva ko bakimuka bakizera hano mu mujyi nko ahantu hataba hari ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bihagere umva isi yaba yarangiye isi yaba yarangiye kabisa nk'ibisanzwe rero hari Dodos Official TV bagezaho ibintu ku munsi. Hari umunsi wa kangahe dukora show nk'iyi twigereyeyo twagiyeyo nkuko nababwiye inkuru nyicisha Kigali Today cyangwa igihe.com tuba dukorana step by step inkuru kabisa nkuko mubibona nuko bimeze muri Congo biba bimeze nabi nkuko wabibonye rero. Nimba iki kiganiro cyakuryoheye kanda subscribe, sharing cyangwa comment. Yari Dodos Official TV nk'ibisanzwe, murabizi ko buri wa gatanu mbagezaho show ariko